kita masak kinam lahak ban kentiu ya kayo kakot kumbakalong mereka i kaba ngi kalong ba ki tamasahi kiba ka sorkar tonra habangi bishar habangi pek kalong ka jing persyang ban penslur lani ban promote ya ki culture ki bamedai batngi utrai muluk utrai jaka pi ngila bani ke jingwan kinong put kinong tem kinong shot ke bana ba kaba la penhir dor ya ka jai tendriu ka jungi kaba ya pher na ka rukom le kamen ka jungi kum ka ja ngamong bangim dei ban le kamen ngamong bangim dei ban yesoba tendri hakiran san ke bakum kini mangi kum ki riulum ngitip ru mo yo put bangin le sobha ngin le kemen lapi ong ha kariam ke be lapi ong ha kinu ki benta juga jing le kemen de o riulum udon laga jong ka benta bu le kemen wat upat ba hi unum priang iki bakum kini ki jing le kemen ki ba wanra na ki resep ni ki ba tharong le si lani ki balong ki ba kum ka jai men riu nginum lak ban priang ki ba kum kini ki rukom penslur lani ki ka jing kentiu ya ki culture ki bona bar ki ban penjot ki ban penjingut ki jingut ki berkat ji kum ka jai riu ban ki kon samla ki hi nagaleng ka jungi hi kum ka party ka Voice of the People Party ka election ka dei shisen sansna ile chupat ba Kipor ki bangila day berlet nam tak election. Remetahi ka day kapor bangin tray inai ji shakri mo kat kapor ka bangila bat kat kalinti ki bangidon yang nu pat ba ubala jit ini kum kita ki shakri pat ba te ya mentahi ngaso kadang kloi than bangin kren election. Amar ki kam bangin tray nam to pat ba kadang bun buat kapor nam tak election bukan padi begini keren. Di nak kata kadau lesi kata kecili kejumpi. Kalau dia nak beri election masuk kadang keluar tan ini pun ka parti. Namar ni julet tu supaya ba ingin julet supaya ba nam tak election kadai bi hak kapor ki belabu buat ki bela bentar. Mak bagi le anti ya election. But way bela dia election ngim don su otak komplikam ban perkat kum bagi perkat hak kapor election mo ban let supaya ba ban pan ka jikesan di ladep hi let ban shakri upaya ba claim the pitch liang you know hak constituency claim da ya keren su ya kata election padangi hi ke party election kalau baik kum balabu da ka election commission si sensansna kata ka di kapor bagi ni keren election hi kuno ba kepada bekajingerung NPP ki noyalam akun tamu barim ko kaneka konstituensi hi kuno i ngam to ni banong ngam yu hiru lese kabangan keren ya menta tenrei nila ban smutu ba kumbagalong kadon hi ka jing penkre lese mo ka jing persyang jong ka parti ka basinsyar ya ka jela guji ka babat ya ka sorka ban penklan abang i gidak kisin di kubor ki bapau kapala penong lesi ke jimpen kre nam tak kata election tu baki pikili nota bila le ciki stong di balong tendang mas tan tendang ke elek ban tu ki peba de beka election ke barsawan em ko bang ong pi hangi ka election kampodon ke jinge kren nam tak election hangi kren dei bingin train pai ba ula ai ke jishania yangi kapto kaningot ki MLA ngin apa train kum ki MLA ula ai ke jishania ha ka party nam tau MP ngin apa train kum ka benta ka kamram ju MP kila ai ke jishania ada gila jet ya ki MDC ki jungi lagalong ha Giant Hills lagalong ha Khas Hills ngin pendap ki ni ki kamram ki benta sho ki mo pat ka pencet te ngim train kuma ong EP tang nam tak election ringin tray ban pendep ya kata ka benta
ko pa ba o ben shet hangi kom ka party